Assalamualaikum. What is up guys? Welcome back to Yusuf Simbang Kari. Finally habis settle round of 16. Agak mengejutkan, the only team yang proceed to the next round daripada EPL adalah Aston Villa. Dan Arsenal yang aku tak sempat expect pun. Arsenal mungkin sebab lawan PSV, tapi Aston Villa agak mengejutkan. Diorang nampak literally a different side under Unai Emery dengan signings yang diorang buat. Shout out kat diorang sebab diorang berani gila buat kerja. Compared to Arsenal yang lagi banyak teruk injury crisis, lagi tak buat apa-apa keputusan dari segi siapa kau nak ambil. Sebabkan si Villa punya performance, nampak kenapa ada rumours Rashford patut masuk Arsenal. Aku tengok performance member tak relax masa dekat loan sekarang ni. Performance Rashford, Asensio lagi 6 gol so far since masuk Aston Villa. One of the best aku rasa loan signings yang kita pernah nampak. But yeah, aku rasa game ni, aku rasa most people that expect Arteta akan rotate lah. Tapi sejujurnya bagi aku tak expect langsung rotate. Memang tak relax punya lain macam lah. Kita nampak Jenko in midfield, kita nampak Tierney left wing, Sterling, okay, Merino. But kenapa aku cakap semua orang expect menang, tapi aku nak cakap pasal game ni sebab walaupun semua orang expect menang, maksud aku menang both legs, bukan menang game ni sahaja ke ataupun draw ataupun kalah, tapi overall kalah. Maksud overall tu menang aggregate. Tapi sebab banyak gila experimentation dalam game ni yang berlaku, buatkan aku rasa interesting gila. Macam menarik senang cerita tengok Arteta eksperimen. Sebab aku rasa semua orang tahu dah lama gila ura-ura diberitahu bahawa kita nak tengok Cenko midfield. Dan aku rasa disebabkan kita dapat tengok Cenko in midfield ni and member pula score, aku rasa si Arteta, si Odegaard kena ambil notes lah, macam mana cara untuk kau main as a pure betul-betul midfielder. Sebab kau nampak beza lah. Macam Odegaard nampak macam as a number 8, macam Cenko memang nampak macam pure number 10 lah. Dia punya movement on the ball, cara dia run with the ball, dia ada progressive punya style of play compared to Odegaard yang suka cari. Ada satu part dalam second half tu Odegaard dapat lebih kurang situation yang sama macam mana Cenko score tu, but dia choose untuk pass kan. So the fact that kita nampak perbezaan profile tu buatkan, walaupun ramai orang cakap Cenko chow, tapi aku terfikir kenapa selama ni kita tak dapat tengok si Cenko diberi kepercayaan untuk main role dekat as a midfielder di mana banyak injury crisis kat Arsenal. Itu buat aku terkilan lah. The only logical reason is sebab dia tak cukup physicality, dia tak cukup untuk nak compete man to man dalam Premier League kan. Tapi at the same time, aku tanya soalan selama ni yang dia main kat City ke, sebelum dia caw kat Arsenal, ataupun season pertama dekat Arsenal dia main left back ke, kau ingat bagi korang dia ada tak physicality untuk main left back? Bagi aku tak ada pun, sama kan. Certain of position yang kau rasa macam kau boleh henyak, kau boleh buka dia, kau perlukan player untuk unlock the bus opposition. Aku rasa he's that guy, Cenko. And dia berani shoot dari luar. And berapa banyak kali je dia shoot dalam sejarah dekat Arsenal. And boleh katakan most of the goals yang dia score pun memang luar kotak, compared to Odegaard yang tak tahu kenapa dia macam ada masalah confident ke apa. Bahkan aku nampak macam dia tak berani sebagai. Tapi tu actually positif aku rasa Cenko, walaupun aku sedangkan caw season ni. Tapi itu adalah benda yang aku suka tengok. And Tierney duk belaki pun interesting, walaupun tak menjadi bagi aku dalam game ni. Aku expect lebih dari Tierney. Sebab kalau aku tengok satu, aku yang sekarang aku tak lupa gol Tierney yang dia dribble 3 player waktu silap aku kat Arsenal lah. Masa tu Salji, aku tak ingat game apa. Salji. Lepas tu game tu pagi lah, tengah pagi, bulan Disember punya game tak silap aku, atau Januari. And then member dribble 3 orang tu rembat gol. Tu antara beberapa season awal dekat Arsenal lah, aku tak ingat mana satu. But kita tahu ada capability untuk main as a left wing, sebab dia boleh beat player. Dia minyak kepada Gareth Bale lah, member daripada left back convert to attacker kan. So Tierney pun boleh buat macam tu. Tapi kat game ni menunjukkan tak, Mamat ni tak up to that par lah untuk being able to perform at the highest level. But yeah, and another player yang bagi aku put an interesting performance, Raheem Sterling. First half solid. Tapi aku tak tahu apa jadi kat member ni second half. Tapi first half aku cakap kau, dia punya double assist respected. Okay, assist pertama biasa je, tapi assist kedua tu, and kita tak ada player yang boleh provide that type of ball lah. Kalau kau pasal under Saka pun, Saka dia akan run sampai betul-betul dekat dengan byline, baru dia, bukan byline, dengan line corner tu, baru dia akan cross. Tapi apa kita nampak daripada Sterling, sebab dia memang pure kiri kanan kan, so dia boleh buat that type of cross. And kalau bukan Rice yang duduk kat midfield tu, aku rasa kalau semua play fully fit, aku rasa that the player yang akan ambil that header is Merino actually kan, and do that run. Tapi Rice yang paling tak boleh, Rice lepas score member tak celebrate sebab mungkin sebab case masa MU. But point dia adalah lepas je kita nampak
assist daripada Sterling. Aku tu rasa macam aku nak tengok Sterling yang pure hanya opposite kau. Sebab kau ingat lepas ni kita mungkin jumpa Madrid ataupun Atletico, Real ataupun Atletico. So aku cakap dia kena pergi betul-betul. Tapi sekali saya kan aku tak apa jadi member jam. Aku rasa Mamat boleh main 40 minit je. Nak cakap dia experience, tapi nak cakap dia tua tak tua, dia muda lagi. Tapi dia tak boleh nak put in that performance consistently bagi aku. Sebab tu aku rasa 40 minit okay. And aku risau agak bila Martinelli masuk kan. Aku risau tengok Timber ni player-player yang ada yellow card tau. So macam tak silap aku Sterling akan tak boleh main next round sebab member dah dapat fully accumulate yellow card. Sayang lah sebab game first kat Emirates mat. Walaupun sebab game ni yang perform kat Emirates, so aku rasa Sterling punya confidence tu akan bawa aku ke game seterusnya. Walaupun kalau kau tanya aku, adakah kau rasa macam Saka akan fully fit that game, memang confirm tak lah. Sebab tu aku rasa Sterling patut ada game at that game. Walaupun tak nak rely on Mamat ni, sebab Mamat ni bila dia di step tak perform. Tapi kenapa aku cakap kena? Sebab Sterling perform against team yang cuba attack. And aku perasan ramai gila orang, especially ada Arsenal, termasuk aku lebih nakkan game Real Madrid pada lawan Atletico lah. Satu sebab dah lama gila tak lawan Real Madrid lah, itu yang paling obvious. So aku dah rasa macam lawan Real Madrid pergi Bernabeu kan, walaupun aku tak pergi, tapi dapat merasa tengok kaca television pun okay lah kan. But tu satu lagi sebab diorang style diorang macam kelang kabut sikit. Diorang macam tak ada fully structured macam Atletico yang mana kau tahu diorang akan sit back, diorang akan try untuk henyak kau dari segi kau punya inability untuk create challenge. Lagi-lagi Arsenal dan jam kan. Lepas tu baru diorang akan go on the counter dengan play laju. Diorang ada Gallagher, play yang robust, diorang ada Alvarez berbagai. Tapi sebabkan diorang tak go through pasal masalah penalty punya kontroversi VAR berbagai tu, point dia adalah lawan Real Madrid. So Real Madrid ni bagi aku yang paling bahaya adalah attack. Jangan bagi attack dia bermahajarela kan. Kita tahu Arsenal game Big Six, di mana tim-tim ni semua solid in terms of diorang punya attacking players. Arsenal memang boleh compete man to man sebab diorang punya defend the best in the Premier League kan. The best in Premier League. And kalau kau tengok pun Arsenal punya force pun dah fully fit game time game tu tahu lah. Tapi sekarang katakan kita letak Timber belah kiri, Ben White belah kanan. Kenapa aku cakap Timber bukan Luis Kelly ke apa? Aku rasa macam risau pakai budak muda against macam Rodrigo ke apa kan. So aku lebih prefer tengok Timber kiri, Ben White kanan. Tapi lah tu lah, Timber aku nak tengok dia hadap Vinicius Junior. So susah nak cakap lah sebab Calafiori kadang-kadang buat mistake defensively tu aku tak percaya kat dia. Luis Kelly pula suka buat rush mistake sebab dia muda lagi. Itu je Timber yang aku yakin lah. So kalau terpaksa pilih aku rasa Timber dengan Ben White lah full back, and then Arsenal punya center back pairing Saliba dengan Ibra. Aku rasa boleh nullify at least at home. Walaupun Arsenal selalu concede, tapi at home Arsenal nullify diorang. And then harapkan draw dekat Real Madrid punya stadium lah. Sebab Atletico berjaya kalahkan diorang, so tak mustahil dalam satu game maksudnya in terms of goal scoring, tak mustahil Arsenal boleh buat benda yang sama lah. And akan interesting gila game tu. Aku excited nak tengok macam mana. Aku tak rasa Arsenal akan menang Champions League sebab aku tengok performa memang tak boleh nak score nak menang macam mana mat. Tapi itu just meningkatkan confidence aku, especially dengan Raya punya performance super. Aku rasa Neto patut main bagi Raya rest, tapi kat sini menunjukkan lagi Raya ni punya shot stopping next level. Sedang benda tu tak apa yang menarik sangat. PSV pun rest banyak gila play penting doang, and aku rasa semua dah expect orang go through. Cuma persoalan ni sekarang ni adalah adakah Arsenal boleh di performance lawan Real Madrid ni.